Kongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize nanone kuri aya manywa ya tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 turaza kubana namwe mu ngingo nyinshi zibikomeje kugenda bivugwa icyumweru cyiza ariko nyamuneka mbere yuko tuza gukomeza katubanze tubifurize icyumweru cyiza cyangwa se mu kirundi bavuga ngo ni umunsi w'Imana ni umunsi benshi mu bantu bajya kwiragiza Imana. Reka tubasuhuze rero aho muherereye hose ndetse n'imirimo yose mwazindukiyemo, twebwe tuba tugomba kuza tubenforma cyangwa se tubagezaho ibiba bigezweho, by'umwihariko mu makuru ya politiki, umutekano na diplomasi, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi tukaba ariho tugomba kugenda tuza twibanda. Ibintu bikomeje kugenda biba ibindi uko umunsi wira unduza, ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota muri CNDD FDD. Ubu bwoba ni bwose mu baturage b'abarundi bibaza bati ahazaza y'igihugu hacu ni hehe ko tubona ndetse n'ishyaka twizeye nabo ubwabo ibyabo bitoroshye habe na gatoya, nyuma yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo akomeje kuba ihuhwa ry'ishubi cyangwa se ihuhwa ry'umushubi mu kirenge cya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero aravuga yuko ibintu byamaze kugenda bihinduka. Reverien Ndikuriyo wamaze gufata icyemezo gikomeye cyane yuko ku itariki ya 25 ubwo hateganyijwe inama ikomeye cyane y'abagumyabanga bakuru ba CNDD FDD. Uyu mugabo yamaze kugenda ategura yuko hari ijambo rikomeye cyane agomba kugeza ku banyagihugu cyangwa se ku barundi bose muri rusange, nyuma yuko benshi bavuga yuko ashobora kuza kwiyomora kuri CNDD FDD ndetse akaba n'intandaro yuko iri shyaka rya politike ryasenyuka, nyuma yuko kandi bigaragaza yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye kugeza na n'izi saha ataribaza impamvu Reverien Ndikuriyo agaragara nk'ushaka kumurwanya cyangwa se nk'ushaka kuba yamuhinyura ibyo akomeza kugenda akora. Ubu biravugwa yuko rero ari umwe mu bakompetita biwe cyangwa se ari umwe mu barayivori biwe bakomeye cyane muri CNDD FDD, nyamara abagabo ibyabo byahoze ari bizima. Turaza kugenda tureba amakuru rero aturuka muri iri shyaka rya politike, turebe n'imyiteguro ikomeye cyane y'iyi nama igomba kuba ku itariki ya 25 z'uku kwezi, ndetse n'ibyo Reverien Ndikuriyo agomba kuba ageza ku banyagihugu, niba koko aziyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se niba azemera kujya muri retirement akituriza nk'uko we yakomeje kugenda abigaragaza. Tuza kugenda tureba umwuka ukomeye cyane cyangwa se umwuka utari mwiza uri muri gisirikare cy'u Burundi, aho bivugwa yuko rero nanone umugabo bita Prime Niyongabo nawe bitamworoye habe na gatoya, nyuma yo gufata icyemezo gikomeye cyane cyo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ibi biravugwa yuko byatumye nanone Perezida Evariste Ndayishimiye yongera kumugarurira icyizere, kandi iki cyizere murabizi neza ko cyari cyamaze kugenda gitakara. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero aragira ngo arebe yuko akongera kwigarurira umubano na Prime Niyongabo, kuko avuga ati mu gihe naba nkifite Prime Niyongabo nubwo Ndikuriyo yagenda igihugu twabasha kugenda tukiyobora. Gusa amakuru nanone aravuga ku buzima bw'umugabo bita Aregiyome Bunyoni, aho bivuga yuko ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse isaha n'isaha mwatangarizwa amakuru yuko uyu mugabo yamaze kugenda ava mu mwuka w'abazima, akubera yuko icyitwa uburwayi bwaramuzahaje. Uyu mugabo mu by'ukuri kugera naho abamusuye ngo yageragezaga kugenda yihisha munsi y'igitanda, ariko ubu ngubu ubuzima bwe busa naho buri mu kaga. Nanone kandi mudukunde tuze kugenda tureba ibikomeje kugenda bitangazwa by'umwihariko hagati mu butegetsi bw'abadede rero. Ubu biravugwa yuko isaha n'isaha rwose mwakumva ngo umugabo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda atabwa muri yombi, kubera yuko yakomeje kugenda yopoza bimwe mu bitekerezo bikomeye cyane bya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'ikiriho nuko bivugwa yuko nyamuneka ubu ngubu mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu naho ibi intambara yamaze kugenda ivukamo ni intambara bigaragara yuko ari intambara itoroshye, aho Perezida Neva aherutse gutangaza yuko ababa bari gukeza abami babiri mu by'ukuri baba batagikorana nawe cyangwa se bamuvira mu biro. Ni nyuma yuko kandi hari amakuru avuze yuko muri perezidansi y'igihugu cy'u Burundi hacitsemo ibice bibiri, hari abashyigikiye Reverien Ndikuriyo, hari abari inyuma ya Perezida Neva. Ariko uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo ni incabwenge cyane, kuko yamaze kugenda afata urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'abo bita ibishwi by'inkona. Uyu mugabo yamaze kugenda abigarurira, aho bivuga yuko rero iyo
iyo popularite Perezida Neva yarasanzwe afite mu baturage, uyu mugabo tayari yamaze kugenda amukura kuri uyu mwanya. Kandi nanone bikavuga yuko mu nzego zitandukanye, yaba inzego z'ubuyobozi, nanone uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda za CNDD-FDD zamaze kugenda zitumirwa, kubera yuko bivuga yuko mu by'ukuri muri iyi nama hari inama nyunguranabitekerezo igomba kugenda iba kugira ngo barebere hamwe mu by'ukuri iby'iri shyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, turebe amaruza akomeje kugenda ashinzwa hagati y'abayobozi b'igihugu cy'u Burundi, yaba uyu mugabo Reverien Ndikuriyo usanzwe ari incabwenge ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu itangazamakuru byacitse, mu itangazamakuru ibintu byahindutse, usibye yuko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nyamuneka bimwe mu bitangazamakuru byatinye kugenda bigaragaza yuko hari ikirunga kirimo kiratogota ariko isaha n'isaha cyaruka, aho bivuga yuko nyamuneka umugabo bita Reverien Ndikuriyo na Son Excellence Sebarundi barimo bararebana ayingwe nyamuneka, kubera yuko uyu mugabo yamaze kugenda amena ibanga. Hari amakuru avuga yuko rero kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari somambike wa mama wa wizinyeshyamba, somambike wa Son Excellence Evariste Ndayishimiye, mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda amubikira amabanga, yaba amabanga ajyanye n'imitungo ye, yaba amabanga ajyanye n'ibikorwa bye bitandukanye n'amasezerano atandukanye bakomeje kugenda basinya. Ibyo byose rero uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo abitsa amabanga akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse benshi ntibatinya kugaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe Neva yaba akuwe cyangwa se yaba umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba yiyomoye kuri CNDD-FDD, mu by'ukuri byaba ari akaga gakomeye cyane kuko amabanga yose y'uyu mugabo yaba yafite. Bikavuga yuko rero Perezida Neva afite kurwana bikomeye cyane, akarwana uburyo agomba gukomeza kuguma kuri buriya butegetsi, kubera yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo afite amabanga menshi y'imitungo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse binavugwa yuko ukurikije akantu kajyanye nk'agashyari aba bagabo bafitaniye, kubera yuko barwanye bose muri CNDD-FDD mu ishyaka ryahoze riri ku butegetsi. Ubu amakuru akomeza kugenda avuga yuko mu by'ukuri ibi bintu byaba ari akaga gakomeye cyane, ndetse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agushije ishyano mu gihe bamwe mu bagabo baba bamaze kumwiyomoraho, barimo umugabo bita Prime Niyongabo, barimo umugabo bita Reverien Ndikuriyo. Amabanga yose y'uyu mukuru w'igihugu yabasa naho yamaze kugenda ajya ku karubanda, ndetse n'ubutegetsi biravuga yuko ari ntaho bwaba buri. Umugabo bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda agwiza ubushobozi bukomeye cyane bwo kwegera ndetse no kugira controle mu imbonerakure. Tubibutse yuko ari urubyiruko rwa CNDD-FDD, ariko nyamuneka biravuga yuko ikintu cya mbere uyu mugabo Reverien Ndikuriyo azakora namara kugenda yiyomora kuri CNDD-FDD, agomba kwita yigarurira uru rubyiruko rw'incabwenge, uru rubyiruko rwo muri uru rubyiruko mu by'ukuri bavuga ngo hari abo bita ngo ni ibishwi by'inkona, hakaba n'imbonerakure. Aba bose rero uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda abagiraho autorite, sibyo kandi n'izindi ncabwenge n'abandi bagabo bifuza impinduka hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane yuko abarwanashyaka benshi cyangwa se abaturage benshi iki gihugu cy'u Burundi gifite n'ubundi bumva politike ya CNDD-FDD. Ikibazo ni umukandida CNDD-FDD itanga, bakavuga yuko rero mu gihe CNDD-FDD yakanzura yuko Reverien Ndikuriyo ari we uzabahagararira mu matora nk'uko babyumvikanye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye na Petero Nkurunziza bageraga ku butegetsi, yuko uko batangije urugamba rwose rwo kubohora igihugu nk'uko bo babigaragaza, bose bakabaye bazagabana uyu mwanya w'ubuperezida. Hari amakuru avuga yuko rero umubintu bitaga Petero Nkurunziza n'ubundi byari byo yagombaga gusigira Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye nawe ikirango cye kirarangiye, agihaye Reverien Ndikuriyo. Ndikuriyo nawe biravuga yuko azasigira umugabo bita Ndakugarika, cyangwa se umwite nabo bita Baratuza. Abo bose n'abagabo mu by'ukuri bigaragara yuko ngo bagomba kuzasogongera kuri iki cyanga cy'ubuyobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agomba kurya ari menge, nubwo bwose uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo arimo arashaka kwiyomora kuri Perezida Neva, ariko arimo arashaka kubikorana mu by'ukuri ubwenge, ariko benshi bita ngo n'ubwenge buke, kuko ukurikije imbwirwaruhame arimo aragenda atangaza muri iyi minsi, urabona yuko arimo arasuzugura inzego ndetse n'umukuru w'igihugu. Ubwo ejo bundi yatangazaga yuko atazongera kwiyamamaza kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD. Uburyo yabivuze nyamuneka benshi babigarutseho, baravuga bati ibi bintu birimo n'agasuzuguro, kuvuga ngo ntago nyishoboye kwicara ngo amasaha 5-6. Ibyo ngibyo ntago ari impamvu, by'umwihariko ku muturage ukunda igihugu cyangwa se wifuza gukorera igihugu cyiwe.
benshi bakavuga yuko rero nanone mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba agiye ku butegetsi ntaho Uburundi bwaba buvuye nta naho bwaba bugiye, ahubwo uyu nguyu we ashinzwa kuba ngo yaba ari umugome ukomeye cyane, kuko uwo ari we wese wamwopoza tayari ni ukumwohereza kumana. Ibi rero ni ibigaragaza yuko iri shyaka rya politike naryo ryamaze kugenda risa naho ricikamo ibice, ndetse no muri perezidansi y'iki gihugu cy'u Burundi ishyano ryongera riragwa, aho bivuga yuko perezida Neva rwose atarimo aramara igihe adakoresheje inama ngo azikoreshe abanyagihugu, by'umwihariko abayobozi bakorera muri biro ye, kugira ngo ababuze ku kijyanye no gukeza abami babiri, nyuma yuko Evariste Ndayishimiye we yagaragaje yuko mu by'ukuri ngo atazi neza niba azageza umwaka wa 2027. Nanone amakuru akavuga yuko ngo yaba arimo arakekwa kuba yakicwa. Ibyo byose rero nibikomeje kugenda bigaragara muri iri shyaka. Aka kaduruvayo rero akari mu Burundi gashobora kuza nanone kubyara amahari nk'uko mu mwaka wa 2015 byagenze, cyangwa se mu myaka yahashize ubwo bamwe mu bayobozi bakomeye b'u Burundi bagendaga bakorerwa kudeta ndetse bakagandagurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Rero nanone tugarutse ku bijyanye n'imiyoborere cyangwa se n'ubuyobozi bwite bw'ishyaka, ariko hari amakuru avuga yuko rero no mu gisirikare cy'u Burundi naho bitifashe neza, abasirikare bakomeje gutoroka, abandi bari mu burasirazuba bwa Kongo ibibazo by'ubuzima byababanye ibibazo. Hari amashusho duherutse kugenda tubona, nyamureka tubona yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo abarundi ari bamwe mu bantu bashoboka kuba barayisogongeye cyane, kuko bashobora kuba barahuye n'ingaruka z'intambara. Ni mu 2023 rero irimo irarasa abarundi, barimo bararasana cyane, n'ibikoresho bya gisirikare byose by'iki gihugu cy'u Burundi byajyanywe ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho bavuga yuko depo zose cyangwa se zo bita amura z'intwaro hano ku butaka bw'i Burundi, mu gihe Burundi bwaba butewe, aho bwatera buturutswe hose, Uburundi buramutse butewe biravuga yuko bashobora kuzagira ikibazo cyibura rya bimwe mu bikoresho, kubera yuko byinshi bamaze kugenda babijyana mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi mu by'ukuri muri iyi minsi turimo turumva amakuru avuga yuko Red Tabara yaba irimo iritegura, ndetse General Niyombare ngo nawe arashaka kongera gutera, bigaragaza yuko rero iki gihugu cy'u Burundi kigomba kwicara kikarya kirimenge, kuko ibirimo birategurwa na Tereza, ndetse twamaze kwiyemeza neza 100% yuko ibyacu tuba tugomba kugenda tuza tubagezaho ari amakuru. Turahera mu gihugu cy'u Burundi rero, nkuko bisanzwe ntago tuba turi butandukane nkuko ubusanzwe tuba dukoramo amakuru yacu. Ni Burundi niho tukunze kwibanda cyane by'umwihariko tugaruka muri politike yo mu gihugu imbere mu gihugu cy'u Burundi, n'amakuru menshi abakomeje kugenda ahavugwa. Turi buze kugenda tureba, nyamuneka amakuru aravuga yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye byamaze kugenda bimukomerana cyane, ndetse yuko amaze kurusimbuka mu kanya. Muraza kugenda mumenya ibyaya makuru, ese arusimbutse gute? Nyuma yuko nyamuneka hamaze iminsi hacicikana amakuru avuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agomba kureba uburyo yitwara neza, kuko isaha n'isaha ubuzima bwe bwashyirwa mu kaga. Na bamwe mu badakurikira cyangwa se mu batumva doctrine n'imiyoborere ye, by'umwihariko bamwe mu bifi binini cyangwa se abo twakita nk'abakadire bakuru ba CNDD FDD nk'ishyaka rya politike riri ku butegetsi, uyu mukuru w'igihugu rero amaze kugenda yigwizaho abanzi cyangwa se yiremera abanzi. Ni nayo mpamvu rero kumva ngo yatezwe ambushi cyangwa se yatezwe ibico, ibintu nk'ibyo ngibyo ntago byatungurana, cyane ko muri iyi minsi ho noneho ntago byoroshye rero. Turaza kugenda tureba ngo undi mugabo bita Reverien Ndikuriyo bivuga yuko akubitira gatoki ku kandi, yamaze kugenda atangaza yuko umwaka utaha nyamuneka agomba kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu, nyuma yuko mu rubyiruko rw'imbonera kure rwose yamaze gufata ikibanza mu buryo bukomeye cyane. Ariko abarundi batabyumva baravuga bati uyu nguyu yasuye kujya Mpimba, cyangwa se yasuye kujya muri gereza ya Mpimba, kuko iyi gereza mu by'ukuri ni gereza ifungirwamo abanyepolitike benshi batandukanye, by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngira ngo muranabizi neza aho bita Aregiyemo Binyoni ubwo yafatwaga agafungwa mbere yuko agezwa imbere ya sentare, aha yarahafungiwe, ariko afungiwe kuri gereza nkuru ya Gitega, ariko aha muri Mpimba yarahafungiwe. Turaza kugenda tureba rero iby'aba bagabo. Reverien Ndikuriyo uri gucibwa umunyororo cyangwa se uri kugenda agerwa mu munyororo, impamvu ni yihe? Ariko nanone si we wenyine, ntago ruri mu mutware rudasize Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ariko nyamuneka popularité afite mu gisirikare n'uburyo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamukunda, nyamuneka biragaragara ko biri gusumbya ibyo umukuru w'igihugu. Ikindi kandi umwiryane uri mu gisirikare cy'u Burundi
Burundi nawo biravuga yuko ushobora kuza kuba impamvu cyangwa se nyirabayazana yuko uyu mugabo Prime Niyongabo nawe yaza kugenda bizira nyuma yuko abasirikare yamaze kubasobanura yuko ibibazo ibizani bizazane bari guhura nabyo, yaba ingabo z'abarundi ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, yaba abasirikare b'abarundi baturutse mu gihugu cya Somalia mu butumwa bw'amahoro. Abo bose Prime Niyongabo bigaragara yuko yagiye agaragaza yuko nta ruhare yigeze agira mu kugira ngo abasirikare basafaringe cyangwa babeho nabi, akavuga bati byose cyangwa se icyo twita badeni iri hejuru y'umutwe w'ubuyobozi, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri niwe muyobozi. Ubwo turaza kugenda tureba uburyo bihagaze n'umwuka mubi utari mu gisirikare, ariko nyamuneka Societe civile no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi irashinza Son Excellence Evariste Ndayishimiye kuba yaramaze kwica Burundi igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri mbere yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agera ku butegetsi, cyari igisirikare gisa naho giteguye mu ngeri zose, igisirikare gifite abasirikare b'abanyamwuga, gifite umwitozo, gifite byose. Ariko nyamuneka kuba kijya ku butaka bwa Kongo bagatsindwa umusubizo, bagakubitwa, bagakurwa mu bice bitandukanye, aho raporo zigaragaza yuko abasirikare bagera ku 20,000 b'igihugu cy'u Burundi bose baba barigeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko intambara ikaba isa naho yabananiye cyangwa se yabasoje. Kugeza n'isaha rero umukuru w'igihugu we aracyohereza izindi ngabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone biravugwa yuko ari imyiteguro idasanzwe barimo baragenda bategura, aho bivugwa yuko nyamuneka hari intambara itutumba ishobora kuza kwadukira uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaza kongera kubabwira amakuru avuga yuko Red Tabara yongeye kwisuganya ndetse biravuga yuko Red Tabara iri kugaruka mu isura nshya, ari naho igihugu cy'u Burundi benshi bavuga bati cyicare kirye kirimenge, kuko iyi minsi rwose kirimo kiritegura amatora, ndetse no kugusubiranamo kwa bamwe mu bayobozi ba CNDD-FDD bishobora gutuma abandi banzi b'igihugu cyangwa se icyo twakita external attacks, ibindi bitero biturutse hanze y'igihugu bishobora kuza guprofitira muri aka kavuyo cyangwa se muri ya makimbirane ashobora kuza kuvuka hagati mu ishyaka, mu by'ukuri bigatuma igihugu cy'u Burundi cyongera gusubira mu icuraburindi. Nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko mu by'ukuri CNDD-FDD nibatareba neza iri buza gucikamo ibice, ariko byose turabimenya ku itariki ya 25 zo ku kwezi nibwo tuzamenya ngo Reverien Ndikuriyo ese aratanga ikibanza, aratanga imihoho muri CNDD-FDD nende rufatira ishyaka akariyobora. Ese Reverien Ndikuriyo we azatangaza mu by'ukuri niba aziyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose nibyo dutegereje, kandi nyamuneka murabizi neza yuko ibyacu tuba tugomba kugenda tubibagezaho. Nibyo rero amakuru rero twakiriye y'ibyabaye muri iki gitondo, biravuga yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yaje kongera gusimbuka urupfu. Iryo jambo rero tuzajya turikoresha mujye muryumva neza. Hari ikindi gitangazamakuru kirimo SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, nicyo nabonye yuko ukurikije uburyo muri iyi minsi umukuru w'igihugu ubuzima bwe abusa naho buri kugerwa kuma cyangwa se amaze kugwiza abanzi, bishobora kuza kumubana ikibazo gikomeye cyane. Ejo ubwo yagezaga ijambo ku nama yateraniye mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko iyi nama mwarabibonye neza ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yanahaga umwanya bamwe mu badiplomate guhagararira ibihugu byabo ari mu gihugu cy'u Burundi. Son Excellence biravuga yuko benshi bavugaga yuko bitari buze kurangira amahoro, by'umwihariko amayirayira amaze kugenda aba azamo ibibazo, by'umwihariko hagati ya Reverien Ndikuriyo nawe mu gihugu cy'u Burundi. Rero mu bihe bitandukanye harimo kuba ibintu amakuru arimo aravugwa ari amakuru y'ubwoko bubiri. Biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aracira uyu mugabo Reverien Ndikuriyo kujyanwa mu munyororo muri Mpimba, ariko Reverien Ndikuriyo nawe bikavugwa yuko yaba ashaka kugira agatenda akora mbere yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye we yamutwara, yaba kuba yamutwara bamwe mu barwanashyaka, yaba kuba ko n'amaruzina yabamo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero ni bigenda binurwanurwa na bimwe mu bitangazamakuru, by'umwihariko bitavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bivuga yuko diaspora iri kumwe n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, diaspora y'iki gihugu cy'u Burundi iri kumwe na Reverien Ndikuriyo. Si diaspora gusa, urubyiruko rw'incabwenge by'izimbonera kure n'abandi bayobozi batandukanye, nyamuneka bose bigaragara yuko bari kumwe n'uyu mugabo, mu gihe Evariste Ndayishimiye we ari kumwe n'abaturage ba rubanda rugufi. Ibi rero bikaba mu by'ukuri ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira inzego zitandukanye z'iki gihugu cy'u Burundi. Mudukundire kandi nkuko twamaze kugenda tubemerera, tuza gukubitira mu gihugu cya Uganda tubabwire uburyo ibintu bihagaze
nyuma y'amatora ya perezida wa repubulika yabaye ku munsi w'ejo, n'izi saha biravuga yuko amajwi akirimo arabarwa ndetse anatangazwa, aho perezida Yoweri Museveni Kaguta n'ubundi wari usanzwe ari perezida mu gihe kingana n'imyaka 40 ayobora iki gihugu, biri kuvuga yuko ari uri guhabwa amahirwe yo kuza kwegukana manda ye ya 8 yo kuyobora iki gihugu cya Uganda. Nanone kandi bikavugwa yuko urubyiruko rwamaze gusa naho rwitegura kwigaragambya